memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri, apapun karma yang diperbuatnya, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisi. Sadu, sadu, sadu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita di hadapan kita sudah Tuhan
ฆัสสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิ ဒုတိယံပိဗုဒ္ဓစရဏံဂัจฉာမိဒုတိယံပိဓမ္မစရဏံဂัจฉာမိဒုတိယံပိသံဃစရဏံဂัจฉာမိ ဒုတိယံပိဘုဒ္ဓံစရဏံဂัจฉาမိဒုတိယံပိဓမ္မံစရဏံဂัจฉာမိဒုတိယံပိသံဃံစရဏံဂัจฉာမိ တာတိယံပိဗုဒ္ဓစရဏံဂัจฉာမိတာတိယံပိဓမ္မစရဏံဂัจฉာမိတာတိယံပိသံဃစရဏံဂัจฉာမိ တာတိယံပိဘုဒ္ဓံစရဏံဂัจฉาမိတာတိယံပိธัမ္มังစရဏံဂัจฉာမိတာတိယံပိသံဃံစရဏံဂัจฉာမိ တိစရဏဂမနပလိပုဏ္ဏံအာနာစပေသတ္တာအဝေလာဟောတုအမြပัจจာဟောတုအာနိဂဟောတုသုခိအတ္တနံပါရိဟာရန္တုဣဒံမေပုညံအာသဝိခေယဝဟဟောတုဣဒံမေစီလံနိဗ္ဗာနသปัจจโยဟောတုတိစရဏေနသဟปัญจစီလဓမ္မသတုကကတဝအပမဒေနသပ္ပါဒေထာသာဓုသာဓုသာဓု တိ
နေတုအတရာကိသံတု Okay. Now, ဓမ္မတာစကဝနေတုအတရာကိသံတုဒေဝတာသာဓမ္မမုနိရာဇတဒုနတုသက္ကမောက္ခတံဓမ္မသဝနာကလောအယံမတ္တဓမ္မသဝနာကလောအယံမတ္တဓမ္မယောဇန္တောရတိတိဝမတ္တတိတောสุขังสุปฏิတောသောသပပကေစီနပတတိဧဝမတိကုလုဘေတံပရိတံတပနမဟေကရဏီယမတကုခရေနယေတတတပတပိသမေယသံဃောကျေကြသုကျေကြသုဝါသောသတ္တမုဒ္ဒနာတိမတိသန္တတကောသသုဘယောသအပကေကျောသသံလောကဝတိသန္တေဣတရိယောသနိဗ္ဗာကောသအပကဘောကုလေတောနတုတေတောနာကြဂௌတမတရေကိစီယေနာဝညုပါရေဥပဝနေယသုခိနောဝခေမိနောဟောတုသဗ္ဗသတ္တဘဝတုသုခိတတ္တယေကိစီဘာနဗုဒ္ဓတိသတ္တဝါသာဝရဝနဝတိသာဒီကဝယေဝမဟန္တာမေစိမယတကအတုကတုလာမေတ္တဝယေဝအတိတယေဝဒုရေဝတတိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝသဗ္ဗဝိတိဝသဗ္ဗသတ္တဘဝတုသုခိတတ္တနာဘလောဘလံဧကောဗေဒနာတိမေတိလနန္တတိနာကေစီယံယောတနာပတိကသိညာနိညာမညာသဒုက္ခမေစေယမာတာယထာနိယဗုဒ္ဓမာယုဇာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝပိသဗ္ဗဗုတေတုမာနတမောရေအပရိမာဏမေသေသတမလောကသမိမာနတမောရေအပရိမာဏဩဒံအသောသတိတယေသအသဗ္ဗတံအဝေယမတပတ္တဒိဋ္ဌဇရတိတိနောအတယနောယဝတ္တဝိတမိန်တောဧတံတေဒိဋ္ဌေယမြမမေတံဝိဟာရမိဒမောဟုဒိဋ္ဌေသလုပေကမစိလဝါဒသတေနသဗ္ဗနောကာမေတုဝိနယကေကနိသတောဓမ္မစေယဘုနာရေတိသာဓုသာဓုသာဓုဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိជ្ជာจရဏသဗ္ဗနောစုခတောလောကဝိတုအနောတရောပုရိသဓမ္မစရတိသတ္တဒေဝမနုဿာနဗုဒ္ဓဘဂဝါတိသက္ခာတောဘဂဝနာဓမ္မောသန္တိတိကောအာကာလိကောဧဟိပစီကောဩပနိယိကောပัจจတဝေတိတဘောဝိညုဟိတိသုပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောဥจจุပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောသာမိစေပ
sumengana sabavana sudita sukana sumuhoda sa suyita dhamasa yesu padekina sayasana vasagama padekina padekina manogama padekine padekine padekina nikatona labadane padekine te analada sukita vinyula bauddha sasane araka sukita hoda sahata nyadivi Dhyabada Nivarana is Pali for Dhyabada Nivarana Anga and hatred. Number 3. Sloth in Tava, laziness, sleepiness, and tiredness, Tinamita. Tinamita is all meditator or drowsy like that. Drowsy. If you drowsy meditator, cannot improve your concentration. Cannot if you anger, hatred, cannot improve your concentration. If you think, greed, desire, Kusala mind and akusala mind cannot appear together. If you appear the akusala mind in at the time, cannot appear kusala mind. If you at the time, if you appear the dhati mind, cannot appear at the time pure mind. At the time you are pure mind or also kusala mind, wholesome deeds. At the time, akusala mind and dhati mind disappear. Disappear. Kusala mind appear, dhati mind disappear. Akusala mind appear, kusala mind disappear. Not say the kusala and akula is the same time, not appear. Also, need to mindful. If you are not mindful, is when not outside mind kind. If you don't have mindfulness at the time, wholesome mind kind. If you have mindfulness at the time, kusala mind kind. If you therefore mindfulness is like security guard. If you don't have security guard, wholesome akusala mind kind in your kusala mind kind in your mind. If you don't have mindfulness, if you don't remember the kusala, dana, donation, sila, morality, also practicing meditation. At that time, dhati mind appear your dhati mind at the time dhati mind appear. Also, therefore, mindfulness is like security guard. Don't have security guard. Akusala mind can has security guard. Akutra mind cannot can will be kusala mind. Need to mindfulness. Our Buddha said that need to mindfulness all the time. What is mindfulness? Mindfulness is remember kusala. If you don't have mindfulness, if you don't remember kusala, donation, morality, and practicing meditation. Our Buddha said that need to mindfulness all the time. Also, you are daily life need to mindfulness. Also, need to have for vidya. Need to wisdom. This three types is very important. Our Buddha said that in the Mahasatipatthana Sutta, Pali say, Atapi Tambasano
Satima. Atapi is effort, vidya, osaka. If you don't have vidya, you cannot improve also your business. Also meditation cannot improve. Lazy people cannot improve. Need to Atapi Tabasano. Tabasano is also wisdom. If you need wisdom, wisdom is also to know the everyday. Also to know the nama and vipa. Also now practicing meditation, mindfulness of to know everyday. This is called wisdom. Also you are business also wisdom. Lokokura and yogi motion. Also, Atabina Satima is mindfulness. Mindfulness is if you know that you are dana, sila, and bhavana. These three types of fighter, also if you remember, Atapi or Osaha Vidya, effort. Tabasana is also wisdom. Wisdom. Tabasa Satima. Satima is mindfulness. If you remember, effort, vidya, wisdom, penya, mindfulness, sati, three types of fighter in the daily life. If you remember. Okay, this now I stop my namaste. If you practice mindfulness of day, if you need to three fighter, also mindfulness, wisdom, and effort. Okay. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, demikian tadi ceramah Dhamma yang disampaikan oleh BT ya, tentang mindfulness atau tentang meditasi ya sebenarnya. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan juga ternyata, tapi semoga ada sedikit banyak yang bisa menerima ya, bisa memahami artinya. Thank you BT for the sharing. Okay. Now ceremony for all the baby. Sekarang waktunya untuk pelimpahan jasa, silakan semuanya bersikap hati-hati. Okay. Ita wata ja'amehi. Eta ja'amehi. Sabada punya sabada. Sampata punya sampada. Sampai buddha numodantu. Sapa sapati sedia. Sapa sapati sedia. Eta wata ja'amehi. Eta wata ja'amehi. Sabada punya sabada. Sampai sata numodantu. Sapa sapati sedia. Ida menya tina hotu. Sukita hotu nyatayo. Ida menya tina hotu. Sukita hotu nyatayo. Ida menya tina hotu. Sukita hotu nyatayo. Ida me punya asawekaya wahahotu. Ida me punya nebanasa pacayo hotu. Mama punya bagan sapasatana pajemi desape desama
ပုံညပါကံလဘန္တုသာဓုသာဓုသာဓုတပိတိယောဝိဝဇန္တုသောကောရောဂောဝိနာတေသုမာတေဘဝသောတရာယသုခိတိကာယုကောဘဝအဘိဝါဒနာစိကိစ္ဆာတိုင်ကြဝုဒ္ဓปัจจယိနောသာတရောဓမ္မဝုဒ္ဓတိအာယုဝနောစုခပလံဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနသဒ္ဒသုခိဘောတုနေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘဝေနသဒ္ဒသုခိဘောတုနေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနသဒ္ဒသုခိဘောတုနေသာဓုသာဓုသာဓု Bapak Ibu, demikian tadi yang disampaikan Bante dan juga prinsip dari Bante. Sebelum Bante meninggalkan Dhammasala, mari kita bersama-sama menghormat atau memberikan respect kepada Bante. Silakan semuanya bersikap anjali dan duduk. Okasa Vandami Bante. Bante berkenan meninggalkan masa. Baik Bapak Ibu, silahkan duduk kembali.